pasukan Sorie, pasukan gaspol berarti. oke Kak. Judulnya Dudu Jayanti tapi Nok Teti. Oh iya. Ya Pasukan siap. sorry ya. Nek salah aja di komen ya. Yeay. Pasukan sorry ya. Barang nongol lukis mah kolaborasi DND. Wanci berit surya rek pambi. Hujan lati rinci hati gila pada pating koleban sisir sisir nok peti hemang sasarep benar kedadang di barengan di kilaban angin lote kepating suwiwin sisir basisir sirnok teti Jayanti ngaitkan janji pasti amat pageng rasa cinta anak teti muka lalakon duaan sisir basir sirnok teti. Ya. Assalamualaikum. Kumaha ini pasukan sorry ya. Bos Asmi. Bos Asmi. Hur. Terima kasih Bos Asmi. Bos Asmi nggak joget nih. Bos Asmi. Se. Nonoe. Bos Asmi sini dong. Wanci berit surya rek pambi. Hujan lati. Bos Asmi. Nyari rinci. Bos Asmi. Terima kasih. Hating laban pating kolebar. Sisir basir. Sirnok teti. Ide. Lirik dong. Mangsa sarep. Di barengan. Bos Asmi. Tinggi laban. Kalau yang ini siapa nih? Bos Isplek. Angin bengi pating suwiwin sisir basir sirnok teti anak teti ngaitkan janji pasti moga bagem Mbak Ita rasa cinta enok teti muka lalakon duaan sisir basir sir Jayanti. Bos Asmi, terima kasih. Bos Budi. Solo. Buat siapa yang lagi monitor, tunggu mampir juga Mbak Ita, Denny. Kita lagi ngiprati apa Thomas? Sika. Wanci berit surya rek pambi. Hujan lati Bos Asmi nyari rinci. Bos Asmi hati kilaban pating Bos Asmi. Bos Asmi. Bos Asmi luar biasa. Bos Asmi apa sasarep benar kedatan di barengan Bos Asmi di kilaban angin bengi gawe masuk angin sisir basir sir Jayanti. Runa enok teti ngaitkan janji pasini pageng masih ada rengoso cinta. Bos Asmi
Miskin. Osis Black. Terus mana nih? Enok tendi, monggo lelakon dua. Sisir basir, nok teti lagi nembang. Terima kasih bos. Terima kasih Ini Bos Azmi. like